voine July ni somni pathum kumsang ni somni pali thole ni ani a in zawai in chibaile vekule tuitla ruang hmuh pathiani ni somni pakhat thlasari kumsang ni somni pali tlaidar nga vela sitlak luya talal rin oma kum somni pali vel son of zomwana late ruang chu hmuh ani to a thudon danin lalrin oma ruang hi atlak na leng kir thlang loka nimin chomadar somle achan vevel khan hmuh ani talan tawangin lalrin oma hi pathiani tlai khan kalin achi swal pala tuya atla a tuitla zong hian mi engamozat an thok chuak ngala lalrin oma hi an chungte pu arlal ngeta central yme president luite in limen venga omreng thina nia tu nai khana farnu te in central jail venga a ani kongchia wangin in ron khom don taite sena group YMA le langkai group YMA chuan voini somni pathum thlasari kumsang ni somni pali hian tuidam darlak via sabwal kong achiat lutuk wangin kortha a in ron khom na abuat saya anhuam chung khotin VCI ole political party blokai o te tel turin anbei sei taite sena le langkai group YMA chuan hachek bial mi puiten an chak lak na le Mizoram mundang ne na kaning kalpo na kongpoi mo ber NH44A tuidam chudar lak via sabwal lui chu tundin huna hian kal hlei theilo le akal titan po nunna tha pa kal ngai ni ber ti tar langin he kong hi group YMA te chuan amun nge ya enin voi tam tak an tlo to a thunei tu te po voi duai lo dor an ni to hetianga malak ani mekla hian kan kong chuan chiat lam apan deu deu zel tho si an ti langkai group YMA le taite sena group YMA shwai tu te in beron chuan an kong chungchanga hian zau zoka in ron khoma malak na lian zok nei tha an ti ti tar langin heta hian ha chek bial chunga khotin VCI ole all party block io te tel turangin anni antia in mu khom hi kortha marweng YMA runa boindar som pakhata hian tran aniang Mizoram MP ten thuan soi Parliament monsoon session nimin thotani ni somni pani thlasari kumsang ni somni palia nechan turatana in buat saina all parliamentary leader meeting pathiania neya Mizoram MP pani ten thuan soi Mizoram sarkar thu chwa tarlan danin Lok Sabha MP pu Richard Vanal mangya chuan thu soin notice state tetana NLCPR 10% reserve thin aniang hian corporate social responsibility CSR fund chu notice tan 10% reserve ani theinan tun budget sesiona hian soiho tura chop chwa veni se adu thua soi chuak Rajya Sabha MP pu ke Vanal vena chuan rimal cyclone in meini somni pariat kumsang ni somni palia Mizoram min nuai wanga eisual khopuya mi somthum an thi te chung ko somli chuang chen ne in hlo anom thu te kwari chim wanga mi sompali an thi thu te July ni nia leimin wanga mi pathum an thi thu te ba ka monsoon ra sun sa wanga Mizoram mun sang sanga leimin in motor konga ti chiate tuilian in lelete thai ti chiat na sathu te au chwa puin disaster management and rehabilitation DMNR Mizoram tana funpek bel control thua soye all parliamentary leader meeting hi Union Minister of Parliamentary Affairs Kiren Rijijuan akai shwaya Union Minister of Defence Rajnath Singh le leader of Rajya Sabha JP Nanda ten antel puibok ani sanction order supply minister hlan Mual khang voting plan din tharle na turatana sanction order chu nimini somni pani thlasari kumsang ni somni pali thotani chun khan Indian Oil Corporation Limited IOCL Deputy General Manager Z Lamding chuan Supply Minister Pubilal Chanjawakuta aron hlan thudon danin kumsang ni paruka bulchan to mual khang voting plan chu Oil Industry Safety Directorate guidelines te na tanga atlin tok lo na te moni wangin January kumsang ni somni atang khan ti to pania Mizoram Sarkar le Indian Oil Corporation Limited te tang kopin ama ayalian zoka thartho turama anlak na kalzela mual khang voting plan lui hi thia ania OISD 144 design mila athar sakthat na tur cheng vaibel che jani somni panga point pasari pakhat chu
IOCL chuan nili thlasari kumsang ni somni pali khan ron sanction fela sanction order hi deputy general manager zetlam ding chuan supply minister pubilal chanjawa kuta nimin khan aron hlanani IOCL hotu te chuan chief minister pulal du omale supply minister pubilal chanjawa ten theito pama anlak puinara ani thu soin chief minister in IOCL chairman nena mual khang boating plan sak that ani theinana biak ngai te biak ba ka supply minister pubilal chanjawa revenue minister ni bokin mual khang boating plan ram mamo atan land lease renew le ram mamo belatan land lease extension rang taka ati wangte nachan watani theinana compensatory afforestation to ram rang taka amu sakwangin na thona tur sumpo hi rang taka sanction ani ati mual khang boating plan hi zo felani huna chuan 30,000 metric ton per annum 30 tmtpa ni khata gas cylinder bur sang sari vel pichuak thei tura duana nia amuna hian 900 mt cylinder singruk sang thum zathum vel che khol theina ngal dona khwarel chiat na le chan sang sang wanga inkal po na buai thula po erung bol na gas buai na po in ni kwa tanga ni somchung mamo da khol theina mun tur ani Kolesi venglai waime in than lung an phun Kolesi venglai branch waime chuan an en kol thin van lal huna van te le ma kami chatuan ram panta te than lung chu July ni somni kumsang ni somni pali khan an phumna Kolesi venglai than muala an phun van te hi fala Myanmar ratanga Kolesi venglai pe mani a mani chawa omin mi in lo in hunrei tak a khosa a natna khirta ka to wangin in lama na tuarin kar khat alo om to a an tho pui thin ten an vatlo cho lo tho kang pe to lo ain lo na te shilin an ni hian ei tur pein an en kol zui ta ne zia lama pan thelo wangin oi me te sha ti ran nia an wakal chuana din hmuna lo thalo lia damnoin lama da lu main han tuma doctor in damdoi min cholom kadam mayang ti in trana kho thlat wangin anin da lut thei talawa wai me shwai tu te chuan ti ringota chu tha kan chat lo wangin atuka ti lui nain anin da lut ta a damdoina lu nuwa athla te po muangin damdoinan da lu wangin wai me chunga lom tho soini kar khat vel wai me ten an en kol nuwa anat na twar lawin November ni khat kumsang ni somni pathum khan chatuan ram alo panta ni ma kami hi kumsang ni sompariat khan Kolesi venglaya mi bathara aryaka achung te soi theilo ba ka an chat mai lo wangin wai me te chuan TNT a an da luta adam lo wangin TNT tangin damdoina da lu le ania TNT a thoktu ten damdoina hianum chilin azun le ek thiar ngai zongjong an buai puyani ainen kolna tur veng chung mitlom ngai ten an tho khoma September ni somni kumsang ni somni khan anat na twar lovin chatuan ram alo pan to bokani vante le ma ka mi thana hian Kolesi venglai branch wai me chuan July ni somni thlasari kumsang ni somni pali khan lungan phuna wai me member thanem tak an thok chuak ani Hrisial na thazok nei turin Dr. Vanlal Siama changte Mizoram hian Hrisial na konga ma kan son chhozela tun nai lo khan NQAS damlo enkol na mun thate na certification chu kan district hospital pathum le UPHC pakhat ne na pe kania aizole lunglei civil hospital te phei chuan MUS QAN le LAQSHYA no pak enkol na le naw nei na mun thabik certificate andong bok India mar chak state zinga arwala hetiang certificate pathum dong theima saber an nge ani hetiang hi ani mek lain a chelama kan minglan nai ro tam taka omve thunga cancer le HIV AIDS ba ka natna chang sang luar na ram kan lani shi ani mandiu kha next gen organization hian school pakhat zirtir tu tele zirlai tan leadership seminar ni chung kan neya an principal chuan next gen atanga ronkal thu soitu te ngun takin kalo en chowa tuma zokle muam ti inom lo ni in community in min mu dana soya alo mo mangreng hia amai ro chu mizo te ya tlang puin heng konga hian kan la filim lo na salhia pun khom ni khwa point kan meli alalang khuk maya zokle muam laka filim fel 5 vek kan wang emema ruihlo le zungol vein nilo po dam thatok lo kan tam hle ni Mizoram mason na le danglam na turte kan soi china mason na hi pon lama tang nilovin keima nia ain trananga keima ni nge hian ma kan son turani resel taka rei takdam hi mason na thlen tur le
chen thei tura thil tul takania rei tak pathian rongbola atulna pianga thok chuak thei turte kan fa ten rei tak nu le pa an neya fasha an lo tlem na turin apoimo hle bokani Mizoram a thi na thlen chan tamber chu zuka inoi thin thalo le pumlam nat na te lung thalo le thisin sang te cancer le chuap lam nat na te ni economics and statistic data 2021 atanga chutin heng nat na tam takhi ven the ni a nun phung dik le resale jok manga pumpel the ni wangin ramchang kang zoka chuan minol pui dam hun chung po arei jok thin reng ani resale na thajok nei tur hian ti thei kan nei chewa apoimo zwal chen khat soi kan tum don ani pakhat na taksa in soi zoi that mandeu khan Arunachal Pradesh kazina jingkara exercise la kamhumang tlat lo mai Mizoram chuan jingkara kalle tlante jima taksa in soi zoi le infiam na sang sang khelte kan thanem so theni heyan ma kan son na ati lan lain exercise lak na chang shiloi ro kan la om cheu mai mithiam te chuan ni tin dar kar chan vetal exercise lak atul ngei thuan soyani kan eya tha chawa na thona tha kan mangklem thunga heyan ngong nein langha lo ma se mitam taka zun thlum le thisen sang a thlen me kani heng tun lai nat na te hi taksa soi zoi thathian na satakina veng thien tia chuwangin resale kan du chuan in soi zoi turin hun kanin siam nge nge turani ke mani baga kan fa te point soi zoi turin kan chil turani ya no pang tha wan tam to eme ma heng te hi apoi thui the ema wangin kan taksa che tura pathian siam hi che tir nge tum thar le ang u pani na hun bi von le man that muthun le tho hun mumal takan nei turani napoi mo big le tul takani lo chuan siam tu hun birwa thi kan bo pel lo sha ma poi mo hlea muthi po warehouse te po antia muthathian dam doi tam taka henani mudro rawa zanlai malam nge ya muthia thaboka chuwangin du hun huna muta du hun huna thote chuna mutlat te kan resel na ta na poi donani engkim tan hun ra ta omti aniangin a hun zela thil ti la tho hun le kachia runin khom hun le na tho hun te po hi vong tha ila nun balance tak kan lo nenga kan taksa ril ru le tharau po alo resel donani pathumna eile ina film khur eile in lamzir mi te chuan you are what you eat an lo tia kanei du zong le ei tamemo ei tlememo angzelin kan taksa point resel ne le dam lo na alo nei the ni tunla hian fast food kan taksa ta na tha ho lo han eya tui box ye tam emema heng thi kan ei thina ni point chin to kan ne ngai hlia thlai hring le theira te hi a riselina tha ti sha ta nia chu wangin kanei tam apoimo emem bok mizo te hi hemi konga hian ma kan son hlia thingpui thlum aya thingpui sen hang in kanwar chho hian mizo te hi zirtir nuam tak kan ni zia tilangani chothajok ei turin theitop chwa zelila kan lo risel don ani palina zukle muam ti lo mezial sada zardale thildang thatlo na akoma nge chiang taka ainzia kul chungle mitam takin cancer anve phati kan chat nu hian mizo te zinga sim theilo lati zui zel kan ban tam te renge engponi se to na lati mek sim du tum lo emo sim theilo kan ni alo ni puin kan fa ti le thang thar zel ti tal hi chu ti velo turin i fui tlatang u kapa hian meziala zu a simadu a ma se sim lei theilawa kan he na soi kala sha ring chu mama mezu khe athalo emema ke chuan ka sim thei to lawa ma se nang chuan ron ti ve hlek suang che ti hi kapa thu ko oi wangin vo inni thleng hian mezial fo khat po kala fop lo no le paten kan sime mo kan ti lo hi thabera ma se kan sim theilo ni point kan fa ti hi thil thashil e ban san chuang lawang u pangana zule rui lo la ka filim thin thalo kan tam emema kan thi chan tamber pol poni chumi thlen tu chu zu ni ti hi kan hai lui zelang ti hi la om hle ni zu hi thin tan turani miaw wangin mi in a info chuan a thin le atak saina tor lawa kumtam an dei lo pha thina ni kan duty na mun ICU wa hian zu wanga thin thato lo hi anom ringa zu zot lai phe kha chuan dam lo tam jok an ni thin zu le rui lo ti to tan sima har le a chu wangin thang thar te kan ven dan tur le film tura kan zirtir dan tur kan ngai to athulani har satna tok to te ti dam dan tur kan buai pui aina sa a lati lo te ven na hi kan tho chuan kum rei vak lawa thalai fel tak tak heng thila buai velo ma son na kong zo mup mup kan nei mai donani parukna taksa von thiang hlim no pakani lova 6 man hi pathian du lo zong ania nanna lo min kaidar theina ni bokti kan sha ta poimo hle ome nupanun him le him tak nei kan du chuan in nei main
thiang him na kan vong him tlat turani thiang lim na vong him turin kan fa ti le thang thar te zirti rila ti chuan thalai thiang lim tura in tiam the an lo pung zelanga natna hlom tam tak laka an lo filhim don bokani pasari na pathian tu oi hrisel na ta na poimo ber mai chu pathian trile athu oi hi ni pathian ni min siam to ni miaw wangin athu kan oi chuan kan tak satana thalo kan paya finna felna le in sum theina te min alo nei chin atlang puin mi pui mimir ain kaushan upan dam reizok an ti china heian pathian tho oi lutzia atilang ome fian riala pathian pol le athu zirte kaushan bel tlatte hi taksa mai ba ka ril rule tharau ta na hrisela damreina le hlimna ni ti kan chia ring apoimo eme mani Woodrow Wilson chuan ho sak nai hlo chuan engmai hlo lova I hrisel nei hlo chuan engamo I hlova ma se nung sangi hlo chuan eng kimi hlo vekani alo tia hrisel na thazok nei tura kan be mai ba ka nung chang tha pathian ne na inzom kan nei chuan he khovela damreina mai ba ka chatwa na damreng na thuru kan nei don alo ni reng mai Dr. Vanal Siama changte Press release Mizoram Autonomous District Council ADC CEM Nimek Pathum Pusilal Muantanga CEM LADC Pu M Laiko CEM MADC le Purasik Mohan Chakma CEM CADC ten Mizoram Chief Minister za tak pulal du oma an mu thelo chungchanga social media thu TikTok lo da tale diklo taka kan Chief Minister an mo pu hi ZPM Lai District Headquarters lungtlai chuan poyetia hetiang hian mi puite hena thu dik apuang zarani pakhatna Chief Minister Mutum ADCS CEM Stehian Deputy Resident Commissioner DRC LADC Lighthouse aizol mingin ni som pasari July kumsang ni somni pali ni lai ni zandar nga nulama khan Additional Private Secretary to the Chief Minister of Mizoram nena Chief Minister mu andu thu WhatsApp mangin PDF in dil na anthe luta pani na Chief Minister Additional PS chuan ni som paria July kumsang ni somni pali ni nga niya Chief Minister chu ZPM Party Office ni lenga athudon tholo shila ni som pakwa July kumsang ni somni pali zirtop ni apo program ane vekto thulo shil boka longai chang turin acha ani pathumna a program angein Chief Minister chuni sompria July kumsang ni somni pali ningani a khan ZPM Party Office ni lenga hun mangin tlaiba nuwa meeting poimo danga nei le ngala heminu yan Central Agriculture Minister MOS le Line Department ten meeting an nei turpo cancel ngai hial kopin CM ya buai zuita ni achunga tarlan point pathum te tang hian ADC pathum CEM ten Chief Minister za tak mu antum dan hi man mo thil ti le hun chep tak kara rem le rem lawa malak na thilani wangin anruwa man na hi a hlotling talo ania Chief Minister mudwa appointment dil na hi tundin muna zathum somnga chuanga nom meka kan Chief Minister ngei po hian Prime Minister Trumni le Union Home Minister Trumkhat muto in Delhi chukdil na siam choplovin aizola tringin dil na asiam masa a mu thei huna Delhi pan mai china ni chutiang chuan kan Chief Minister hian program tai tak anei chin wangin tunua chuana ma mutum tu detan modilna siama lok angai chinani ti shithiam to turin ADCS CM pathum tele an party mi zongjong te kan ngenin kan chil chingal bokani tin pulal du oma kai shwai ZPM sarkarin keini nam nu fuale temjok ADC area cheng temason na turle changka na turmin ti lotin sakto le ma min lak sakto tam tak zinga kumsang ni somnia district council rorel nei na lo pasto MDC le ex MDC te hlole ham thatna ti punchung chang MNF sarkarin hunrei tak alo ti hlotlin du lo chu pulal du oma kai shwai ZPM sarkar chuan an sarkar atanga thani khatlik chungin ADC te min ngai sak zialan tirnan min ti hlotlin sakngala kumsang ni somni pathum atanga kumsang ni somni pali LADC budget ain kumsang ni somni pali atanga kumsang ni somni panga LADC budget a po cheng nuai sangthum zani somthum pariat point pali pakwa zetin granin aids noya puisa min pek belani tin Mara Tribal Girls Hostel Delhi muna saktur MADC sarkar suma amun leito article zani somsari panga noya cheng noi zasari sangson to chu MNF sarkar ma saina friend sakring to nuwa pulal duwa makai shwai ZPM sarkar chuan rang takin ankut MADC a alhan ngal bukani pulal duwa makai shwai ZPM sarkar malak na a chimlami puite inkalpona kongpoi mo tak ni tortui pui feria le bridge do project lotling mai to tura be seitele
achunga tarlan lo pulal duama kai shwai ZPM sarkarin ADCS mipuite mamo mason na kong shanga ma min lak sakto na tole mek te hi pathian le sarkar zara a hlotlin na engamozat kan la mu belzel kan be sei ani isu by media IT and publicity department ZPM Lai district headquarters Longtlai PR number ZPM LD 09/IT/2024 to 2026 PR number 33 date Longtlai 22nd July 2024 mi puite kan ti beidong thiang lo AIDS gin zalala ZPM chuan nimini somni pani thlasari kumsang ni somni pali thotan ni chun khan an office a chungin khoman manga thu soito advisor to chief minister AIDS gin zalala MLA chuan mi puite ti beidong thiang ani lo tho soi AIDS gin zalala chuan ZPM chu anin din tira tangin pathian kai hruaina andong na salhia asia thu soin atira tanga ton thlengin kunna thoktu te din chhuana hi kan din chan alani ringani pathian zara rorel na kan changve a beina po kan tok chhowe ta zela hengthi don sondan kan thia mangai hle ni soisel na zongjong he kan hotura ni lo ati anma ni beitu te chu chini chithum lai anni ve theiti soin advisor to CM chuan a thren chu kan party ta na thanem ngai takle ram mangai tu tak tak te anni theya heng ho hian thil dik ti turin min be seya min zilani chen kate ro chu min ertule min hotu te anni theya adon sondana ring tu kan ni ti sharingila iswa zertir na sharingin ring tu kan ni na kan lan tir zela poimo ti in siam that na man ruata na an man thia mangai tho soi AIDS ginzalala chuan ZPM policy lai mu chu sustainable development ala ni fana mimal ne na poisa le thel lo tlem te te in sem hi a sustainable lo ani bungthar kai turin kanin buat saya party mile sa te po kalphung thar kanau pui angein kanin ti thiang limangai engkim hi voile khata athar vel vek thelo ti chu hre chiang tu kan ni a chuti line min be tu te chuan engkim thar ngal vek turin an be sia heng thi chu politics ruichil te an ni ati advisor to CM chuan kanram politics alo bollo man le ti soin kunna thoktu ten rim takin thokma sila in todel na le amma sona tak tak an muthei silawa ramro rel dan adik lo ti shain tuna chuan mi puite pon lo thei lovin politics an ngai vena lo tulta ni politics kalphung thara be sina thar nein phur takin na an thoka an be sine hi kan ti be dong thiang lo ti in an mo phurna san le thua soye middel dik tak chu tunge LZ colony tuna hian middel dik tak chu tunge ni ti kan soidona he thu chang tu chanchin thashil tu speaker thatak chuan he ti hian a soi middel dik tak chu ma ni mu theilo hi anni atia he hi adik theile ome ni tin chanchin bua hian chanchin tharbeng bar thlak tak tak hi kan chia thina azyak tu ti hian kan sha lo thatak tak thu thar min sha ti thin tuna kan soidu tak chu political party chungchang hi ni political party te hian atlang puin an party soimoina anziak ber thina he hi swalawa ngai taila amai ro chu midang party soichiat anwalu tukna hi chu neutral tan chuan angai mo om thama aninom thei hialani ruling party ni lo hi chuan ruling party soichiat na anjong ni berina lang thina tu party po ruling se soisel bo anom kherlawang ruling party soichetu party po hi ruling ni vema se soisel bo anni bikinarin omlo eng party po hi ruling se anhun laya chuan mizoram tan engkong emobera chuan mizoram tan thatna le hlo thlin na kong engomotal an nei nge nge thin abik takin tunhuna hian ZPM party chuan sarkar na an changa ka soidu tak chu MNF party thu chwa aom chuan ZPM party soisel na hli ri antar lang ani bera kan soita kang khaneng party po ruling se soisel bo anom bi khau lawang midang diklona an mutheya an ma ni diklona lamero chon muthei hau lawa chu wangin chanchin thashil to speaker thatak jaikara chuan middel dik tak chu ma ni muthei lo he ni ati hi adik chiani tuna ruling party soisel to le an diklona muthei viau si hi ruling an ni lai khan an diklona le an fil lo na lam chu an muthei hau si lawani kha chu wangin political party tin te hian an party malak na mi puine na thanem ngai taka an soi hi adik thawa midang party soisel na le diklo na zong sham a party an thwa hi chu adik lawani engtinge bible in na soi kha
soisel su o soiselai numlo nan in soiselang bokinan soiselang choti kha party tin te hian chemol ro se Mizoram chu Christian ramti kan ni thina political party tin te hian midang party diklo na le soisel na zong khel lovin ramle namma son na turin politics se mang sham te se midang diklo na muthei viau si mani diklo na muthei si lo chu middel dik takani ti hi she theu ro se Union Minister ten BJP le Christian na in mil lawanga Mizoram ngai ani thin makanti wanal muaka BJP Mizoram chuan Nimin Khan BJP Mizoram State Office Mipuiron Upper Republica Kartharin hlan na le political season hunan manga puwanal muaka state president chuan Union Minister Ronjin ten BJP le Christian na in mil lawanga Mizoram an ngai thin chu makanti thua soi fo ati Pumua ka chuan Union Minister Ronjin ten BJP in enghar satnei kan to ti min zo thina BJP le Christian na in mil lawanga Mizoram kan ngai thin chu mak anti thuan soi fo thina politics a in be na mai ani zia an soi thin nima sila Mizoram mi puite swan kan shefia le thei chuang lawa amai ro chuan nol puyanga kan chat fia hunai ro duain kan tlai mayang ti ero hlom takani thung boina chuan Mizoram mi puite hian mizo thuam kanin bela kan chungri lai ro kanin bel tel lawang ti hlomani chu wangin mizo nun ze moi hi a soya soilawa kan nun zokina aken tel hunai ro zoram nuam kan siam ngei donani ati BJP president chuan BJP kan din chan le kanom chan Mizoram le mizo te tan ani wangin kan state ma son na konga kan ti thei oma BJP Mizoram chu kan tlan chedon lawa kan din chan ti lotlin na turin thei top kan chwa zel donani ati bok Budget 2024 to 2025 Parmain Economic Survey Report Parliamenta Par Anita Union Minister Nirmala Sitharaman chuan Nimin Chomadar som pakhat khan Economic Survey 2023 to 2024 chu Lok Sabha a pharta a Economic Survey hian kumsang ni somni pali tanga kumsang ni somni panga chunga India ram sumle pai thanbe seizat real GDP growth chu 6.5 to 7 inkarani thota langa International Monetary Fund chuan 7% a thang turin abe seilok thung ani Economic Survey hi Finance Ministry nuaya Chief Economic Advisor Hovin tangka kumkal to kumsang ni somni pathuma tanga kumsang ni somni pali chunga India ram chunga sumle pai chet vel dan le peng sang sanga tanga sumle pai tho chwa dan te ram chunga bole thlai chi sang thar chwa le shaldan ba ka sum chang thei thil dang zong tho chwain ram chung sumle pai tho chwa dan hong thlen dan omje nei takate ne hi Economic Survey choni Chief Economic Advisor of India changlai chu V Anantha Nageswaran ania thiamna lama MBA second M Ahmedabad PhD University of Massachusetts Amherst ania Chief Economic Advisors of India sompriyan ni in hena hi January ni somni pani kumsang ni somni pani atangin athoktrana Chief Economic Advisors of India hi Central Sarkar in Economics Management lama India mithiam chuan borte so anthiam le theina te ramta na hlan turin hena thok turian sarkar hian som thina Economic Advisor lo ni to te atangin chanvo le ni na hlom tumna lam akok lo ti chiang takina lang Anantha Nageswaran po hi tonchat nga takania Bank Julius Baer Switzerland Global Chief Investment Officer thokto a hemi ma hian Head Research for Asia Credit Suisse Singapore a thokto a zertir tu na po FMR Graduate School of Business Singapore Dean Professor Management University of Singapore Professor Second M Bangalore Indora te alo thokto ni Economic Survey khai khom na swan hetiang hian soya he survey hian te na sang manga fedeu taka ate tangin tangka kumsang ni somni pali tanga kumsang ni somni panga chunga ramsum le pai tho chwa than na turin 6.5 atanga 7% chu abitukania projects real GDP growth of 6.5 to 7% hei thil leile ral na le thil siam le tho chwa na sang nen uluk takati a ain buk tok zel ngai to chunga ti ani ti Economic Survey report chuan atar lang inflation chungchang
thil le bungro hlutna tlaniam thil mansang inflation chungchang hi economic survey mudan chuan niam lam apan hlei theilawa achan lian ber zinga mishing thale thiamna chornaman account of services inflation asan zel wangle asia ram sangshanga na thoktura mishing tha chornaman pung chhozel ngong ani retail inflation tun tangka kumsang ni somni pali tanga kumsang ni somni panga chung hian thil hlom lian thamni lo hlom tlem le amala shal chhuana manpunna retail inflation hi 5.4% ni turin economic survey report chuan aruat loka khovel pum hi thil leile ral chhuwa konga ain kung kai veka wangin le mishing mamole cha khai thil chitin reng phur kwal vel na le inlan chon dan hi a khai lak fo supply chain disruption wangte sikle sale ruatui don thatlo wangte le hetiang cha khai thiar vel na le ain kolna sen sole chutiang lama ram sang sarkar monetary policy danglam chhowe zelte wangani nikum tangka kum sangni somni pathuma tanga sangni somni pali chung khan retail inflation hi chorwalin 6.7% ani a tangka kumthar kum sangni somni pali tanga sangni somni panga a hian 5% ni tora base ani capex economic survey hian sarkarin ram rotling siamna tora summan capital expenditure tam tur hian anora heian budget kum sangni somni pali atanga kumsang ni somni panga thole ni a phartura po aron ngong ngei tura base ani economic survey yana soidan chuan sarkar hian ram rotling siamna tan mi malle sumdong lian ten ke anon pen private investment hian ram rotling thil siam chwa choron vor kang na salhia hei wang hian sangni somni pathuma tanga somni pali chung po khan gross fixed capital information hi 9% line apungani economic survey hian India ram sumle paidin mun engtiang chein nge a hmuh economic survey in asoidan chuan khovel pum sumle paidin mun kha shipui le na wangin asoi chima India ram po asoi chena salhia he shipui ngong na sataka tanga tho chuaka ram chung sumle pai thanna khol pui norkal turin India hian thilpui mo tak pathuma duanga pakhatna churam chung masona rural lian tham siam na tura sumda tam focus on public spending on infrastructure ania heyan na thar tam takaron king tel ngala thil siam chwana kong sanga thil siam aron nor pung ngala heiba ka sumdo na po chakzokin aron vor sang le tani apani na tan chuan hetianga thok thei tur hian sum ngai to na lama chaktaka malak ni in summan tur ngai to na konga sarkarin chaktaka malak wangin sarkar thazar noya om financial and non financial private sector te so an malak na khai lak lo le chakzokin ma an la theya sarkar lai pui malak na ti chaktorin reserve bank of india chuan a hun taka aron chi chuak zela apathum na tan chuan leilung sikle sa umdanina aron zir chau awangin thil thar chua apunga chumi wang chuan sumdona virvel alian chawa hetiang lam enkol to le sarkar lama phongwan to chitin te inpek na le thorim na wanga chaktaka malam pana thang chau ani source economic survey report 2024 hindustan times the hindu huna kolvom eisual sp thu chua Mizoram State Sarkar Notification Number B 12021/10/04 TRP date ni somni pani thlariat kumsang ni pariat le section za sompanga of MVX 1988 in thunei na pe kangin post defenlerin oma senior SP traffic eisual chuan anhuai mi anghian thu pe ka chua eisual highway 6 sairang to zemabok le zemabok to sairang eisual bypass road ta lir theitlandan afil faizok theina tole mipui himna tan mmv hmv te tan entry period le no entry period public notice number ROTRFSP noti 7/8/817 date ni somni pani thlakwa kumsang ni somni pani manga lo chwa to chu anhoi miang hian ti danglamani a hero man na hian pathian ni a huam lawang pakhatna sairang tu zemabok mmv hmv kaldan tur pani na zemabok tu sairang mmv tu hmv kaldan tur pathumna aton to na tlan thei hun zandar sari pm tu zingdariat am police tetana en thlatu nia pu kahhlum Manipur Police te chuan Imphal East District Huam chunga mi pakhat chu firfiak polten an kahhlum ni in pathian ni khan an soye
he thil thlen hun hi in rin ni khani in tekcham khwa lamline police station area a RK Prithibi Singh nia sha thi kahhlum ania amit to amin anungan khirsak boka munle muna kani in police te chuan an soye he poi khoina hi KCP progressive te chuan hetianga mi kahhlum hi an pol thil ti thin dan ani thon soya singa chu security force te tana en thatu spy ani wanga kahhlum anni thuan soyeni ama chuan singa hi firfyak pola atel thina a ho hian mi thanhem tak chu thunei tu te nena an loin peto ani heti la hian KCP pol dang KCP taibang gan ba mi le sa pakhat ning thojam asa kumar meite kumsom thum pathum chu tespur makha le kai kakching district a manania mi sum chu sak chung changa ai nam noi na salheni in police te chuan an soye Kuvadana kudam mu chwa tharani MNF thalai tun naya dan lawa kuvatol mu chwa ani nuwa Waring te IOC venga hetiang kuwa bek sang ni dana mu chwa tharani ti MNF thalai chuan an soye MNF thalai headquarters right to the chuan in rinni khan bil khothlir kuwa ching to the duty post tun naya phaisin venglaya dan lawa kuwara tolruk chebrel anman chwana mun thunei tu ten kuwara anman sa bek sanga zaria somli pakwa bona waireng te kudam an tloa waireng te IOC veng kuwa bek sang ni chuang omna kudam mu chwa thar an tlo bok MNF thalai vice president pulal nun moya pautu chuan kuwaro bek sang ni mu chwa tharle waireng te kudama kuwa bo bang bek sang thum zasari somriat paruk chu bo to lo se andu ti asoya ZPM sarkar noya kuwa man to sa tam tham tak abo chuan ZPM thunei tu te anin rol arin hel omle ti asoye ZPM sarkar in thakhat chungin kuwaro tol noire antum lain alwar zo ke moti tur khopin kuwa tol anasa a chulai kara kuwara man bek sanga zasari chuanga bo zuile hian ngai tona ti thui ti in hemi konga hian tanrwala tho ho tula kuwa ching tu te an thlop ti shat pui turin an du te soye bil khothlir kuwa ching tu cooperative society chairman chuan hachek biala kuwa ching tu te nen an han tang dewa ma an sonin an shia a vaireng tele a che vela kudami omlo se chadvik se an kuwa tol dana tor an nei lawanga chutiang tur chuan sarkarin mala se ma an son an ring te asoyani MNF thala hian phai sina mimal ina kuwa bek zaruk somriat pasari om chu him lonia sha in senghoi thwai turin sarkar an ngen ti an soibok ZPM sarkarin adu lo viauna in mithanem ngai te PIL wanga High Court in dan lawa kuwaro tol chungchang CBI chuitura ada ta hian High Court in Mizoram sarkar rin zo lo zia atilanga High Court thutluk na hilom mom kan til heni MNF thalai headquarters thuchuak chuan ati International Agriculture and Horti Expo 2024 a Horticulture Department in Loman pakhat na dong July ni somni atanga ni somni pani chung kumsang ni somni pali chunga Pragati Maidan New Delhi International Agriculture and Horti Expo 2024 neya Horticulture Department chuan loman pakhat na andong he expo a hian Horticulture Department chuan Mizoram chunga theile thlai sang sang ba ka thaile thea tanga thil siam chwa tekingin an pho chwaka mipuin an hlutle ni Horticulture Department hi expo tel housing a horticulture lam thil nei thabera thanni in loman pakhat na andong ani Professor Lalni Loma Horticulture Minister chuan state sang ten stall an hon te hi to kwalin Mizoram tana rodna thatak tak tengai thla in huna manga Minister hi Horticulture Department Secretary Kelal Rinzwali IAS Horticulture Director CH Lalmuan Puele official dangten antroy o mani Cyclone rimal wanga chiat na tuar tu te na chomdol na hlan Mizoram Assembly Speaker Pulal Biak Zama chuan Nimin Chomha Khan Office Chambara Abial Chalfil Assembly Constituency Huam chunga cyclone rimal wanga chiat na tuar tu te na chomdol na hlan Speaker hian khopasari kholian swang puilon mungak sisong CTI phulen le tol bunga cyclone rimalin chiat na athlen kai noya chen na in ro santa mi somsari pariat te na chomdolna hygiene pack alana chomdolna he Formosa Foundation kaltlanga hlan ani he hygiene pack a hian ni tin mamotla chopchi chisari da khomani he huna hian Formosa Foundation na tangin chairman Jonathan Lalrem Ruatale Clinton Sherwood partner te antel bok
dot hal politics kha laldu moya MNF thalai te chuan tun nai mai khan vana pa hol kota dot bom hal na hun an manga media sang sanga adar choi choya dot hal hi Mizoram mai ni lo khovela po thil thleng kha tak mai ni karing ve ringot maya ma se Mizoram a chuan dot kan hal tlat thil nui za thlak tak ani rualin ngei to chian ngai tak ani ve bok dot hal kha hal to te khan politics thila an that puyang nge an chiat puyang ti ngai to tham fe ni a ti tha anin ti viau mai thia ma se an target ber mi puya hian mark an score viau karing lo tlat peka achan chu a hal tu ti ngei kha dot soi ngai lo bik an ni lovin ka shetlat peka chu Mizoram mi pui tam bersia dan le mu dan poni karing dot an hal te point sang sangin an the dara chumi rual chon dot hal tu te dot soi nia lang chon na setaka the dar venghal ani zui zata Mizoram political party mi te hian an king pui party te hi dot soya te thudik lo the dara te an lo in pu photo a dot soya in pu hi Mizoram political party a chuan thil tharani lo mi pui point an shat ne hlei hlui to ani dot soya anin pu na lai tak chu adik te po a omanga adik lo te po om nge in karing political leader to emo an king pui party ten dot soya an pu na chen khat chu adik nge ni ina shiata chuti rualina pu tu ten an pu na thu nge po dot le thudik lo ani chang po om nge ina shiat chutiang vel chu anni kan political party te hi dot soya anin pu kwalton mai maya an pu na thu nge po dot ani changa omboka chutiang mi te chuan kan ram riang te hi kai hruai tumin chan an kho na sa choni sia kan politician tile party worker tam takteril rusuk thlek le che dan en hi chuan kan malam hun hi aeng lo riau ti hana shiat thin party tele an mi le sa te khosazia en hian aeng zonga thil thlir he ahar ve thina sin India rama ramro rel na ken ko te policy siam te political party ko ta aum lo thei bok si lo kan political party te an roi tu te an worker te hi party dang beile soichiat ngor tum lo tur le sing lo turin ka cha ve ni hetiang politics je thalo tun ma tanga an lo chin thin hi tun lai mi te abikin thalai ti hian an e lo an ning an ne ti sha tur tun naya in thlan eng mo result chuak ta te tang khan in soichia thian mi puya ngong anei tak tak lo zia mu chwa ve tum to te se politics kheldan mang ti changkan ve ahun to nia laldu moya pian tlem a hlom kan pi le pu te kha chung korwal ngai sang anni a ram na thok anni wangin chung korwal chuan na an thok loka chu wangin fa atam thiang ber nei an tum thin lal point mi le sa nei taman du a lal ro pui te na po khwale tui nga a ani choka ma se ton nai ti ai ro chuan nu le paten fani tlemanin ti hmuh moti mai turin akum telin naw piang an tlem tial tiala hetiang zeleni chuan mithiam te chuan mizo nam tan hian a hlom theidon ni in an ngai mithiam te chu dan chuan meichia nu in fa pani tal an shin hian mishing za thi adikin nam tan po ahim thokhata an ngaya fa pani ai tlem an nei zel chuan nam an laral don ti na an ngai economics and statistics department in kumtin annual report anti chua chuan a kumtelin naw piang cho rwal hi an tlem hret ni na langa hetiang zela kan kal chuan ala hla om theidon ni in mithil chik mi te chuan an ngai kumsom dana chiar pui nei thina tanga alandanin naw piang he kan pung lo le ti langa heti la hian Mizoram chunga khosa namdange ro an punna badre thi apung thung eisual veng pakhata presbyterian ko shanin chiarna tanga landanin danzo kim hian punlam panlavin angaya emo achang chuan kumma salame mo phak lo changte om hiala pian pundan tura mithiam te na him chinnia an ngai phak zolawa an tlem zel hian chanania chungzinga chuan ei zonna wangte family planning kalpui that wangte nupui pasal in nei harwang le in lo tur chungchanga har sana thleng thin wangte ni in an ngai tunlaya mitam tak chuan ei zonna le na tho tura wan to wangin fanei taman du to lova heba ka hian tho khatlaya sarkar lai puin family planning akal pui chu mizoten fa an nei tlem pha a man laya kumsom paruk som pasari vele kanupui pasalin nei thin kha tunlai huna chuan kumsom thum nulama te nupui pasal kanin neya fa nei tam turina har to thina chu mai ba ka aizol khopuya ngat phei chuan mi in lua khosa tamjok an nia in lua tur nei ten chung korwal chu in lua tan an du lo thin ba ka nula tlangwal fa nei tum lo kopui nei tum lo an pun chho wangin naw piang za thi atla niam ta nia ngai ani hetia naw piang atlak niam lai hian thi na thleng det rete ro apa ngai de urenga
kumtin maya naw piang zinga meichia aya mipa antam deuh zelain thi zinga mipa antam zela mipa thi te hi atlang puin zule ruihlo kai hnoi ani tlang pui boka mizo zinga mei thai le pasal sonan pungna sa a hetiang zel ni chuan mizo nam hian ral lam apan zel mayang ti a hlom ni in doctor pakhat chuan zalena shil Dr. Pakhat chuan Europe ram tam tak kara fa an nei tlem wangin an pung theilawa heti la hian Africa le Musulman ram ten fa an nei treu mai boksia tunang zelan kal chuan nakin loka chuan heng mi te hian an ram hi an lalwa sak mai don ni ina soi mithiam ten mei che pakhatin fa pani ai tlem lo an nei hian namta na himnia an ngai lain Mizorama kan pundan fertility rate TFR chu 1.9 chawni ti in piang pung tura ma kan lak lo chuan kan laral ngei don ni ina soya Mizoram chu mar chak state zinga Sikkim ti lawa naw piang tlem na berni ti in chanla ka trul thua soibok bong kon dur tlang chaklama LSC VC pass ti to Victorin ngen bongkon salom vengthar welfare committee chuan thu chua siamin bongkon tudur tlang kong pui chaklama LSC VC pass te to Victor le kong chaklam zong chu in sak phallo na huna puang turin sarkar an ngen bongkon salom vengthar welfare committee chuan tu hnaya bongkon tudur tlang konga bongkon salom vengthar huam chung kong chaklama mimal in sakna turle petrol pump siam na tura leila chuan na satakin har satna thlenti antar langa thalo kan ti takzeta leila iwanga leimin na sale hlom wanga chung ko tamtak mani in le lo lo angam lawa anom hi kan tuar pui takzet anti salom vengthar welfare chuan tunhua chuan helai chhokong chaklama in mun loram neite LSC VC pass zongzong hi cancel Victorin sarkar kan ngena kong chaklam zongzong hi in sak phallo na mun protected area a puangei turin kan ngen takmewani antia sarkar malak na mumal mu tora omlawa anveng ta na himlo malak na om chuan enlia mai an tumlo thuan tarlang bongkon salom veng thar welfare anveng chungmi puite thlabar le mangang anom meklaya in mun nei to le leilai to berin amuna kala thupa ala choilo chu mak anti thole in thamlo na an ngai thuan tarlang bok vokswat nei to ten zang na dom na an mu theinan theitop kan chua veti minister Animal Husbandry and Veterinary Minister Pusilal Soiwunga chuan African Swine Fever ASF wanga vokswat neiten zangna domna anmu theinan theito pan chwa thua soi Pathiani thlingkhan ASF wangin Mizorama vok sangruk zasari somkwa pakhata thito a voksing khat sangni zariat pariat swat ani to boka awain voksing khat sangkwa zanga somkwa pakwa ani wanglai ni palai zo na changin pusilal soiwunga chuan ASF wanga vokswat ni to ten sarkar lai puilam dorin jangna domna andil tho soya voithum ve reminder kan thon to a har sakhop mai kan chief minister le lok sabha MP te poinan bo zuyati AHN beti minister chuan beidong lovin theito pan chwa zel ti soin calamity le disaster angjong ten jangna domna don theidan tur kan zonga state sarkar sumatang chuan ti ngai na om si lo atia zangna domna tur sum an mu theidon le don lo ala chiat lo thua soi ASF wanga an vukchan te alaina thu soin pusila soiwanga chuan an chan na sa a rilruan na takzit zitani an thorim na athon mai tur te hi an laina tomlia poi kan ti takzitani ati veti minister chuan tundin muna chuan vokvulle tura tan puina impact chi an ri lo ti soin hand holding policy noya project kan theluta atlangangem kan chelawatia shire huna vokvul tu ten an chunzom le theinan Atei anganga ma an lak tur thu soi ran cholama theito pan chwa ti soin minister chuan ran chi sang chowa kanin todel theinan theito pan choa Tenzola department rama ama ai tamdai ran cho chin belania bong cho phei cho lir the man chia bong vul tu te tum turin kan peto ati pusila soiwunga chuan amimal sumin state pona tangin bekang le vaimim chi acha lu thu soin kangam tlak zwalte Mizoram hun sangsanga ka chin tira en chinna tan kan mang atia Mizoram a chin chi ni chuan department in ma anlak chunzom tur thua soi kanbial na tho achiatin mo phurtu tur kani puchan zawa Aizol is true bial to MLA Pubilal Chanzawa Minister of State chuan July ni somni inrin ni khan abial chung chinga wengle chitewenga masona na thote ain fia a sarkar malak na kalmek te khotlang roi tu te ashil fia a minister chuan abial chunga na thote chia chuan mo phurtu torani thua soi
pubilal chanzawa chuan abial chunga mason na nathote mipui ayo aniangin asia chiana ngai thusoya achia ta thata mo kaphura mipui ayo a ma shwai tu tur kani khanbial chunga malak na thil dangpo kan in non zelang ati eisual is true bial chunga mason na tho meka na tho na tur sum omang ang te changkai taka man anni theinan khotlang shwai tu tile nodal department ten in po thlang taka soiho chin apoimo thu pubi lel chanzawa chuan a soibok bial tu emile ho hian chinga veng bethani huam chunga leido mek chu mipuiten an chhortang kai ma theidan tur nodal department le khotlang shwai tu ten ruwa manna an siamani chitevenga tourism department in pilgrimage rejuvenation and spiritual heritage augmentation drive prasat noya ma anlagna pilgrimage facilitation center chungchanga chitiveng khotlang shwai tu tele akai noi department how tu te pubilal chanjawa chuan apisa a ashilfia pubilal chanjawa chuan masona ru relemo sarkar program te kalpuyani donin anga na munami ten atam theang berin sha se mel sha thin se du thosoya hei mi puiten sarkara rinna anne le zwalnan po thil tangkai ani ati pilgrimage facilitation center a hian pathian bia in hmuh khomna te art and craft center hlum center multi utility kiosk open area pilgrimage congregation area ba ka mi puitana man tangkai thil engamoza ta umdona in sakna tan hian chengwai bel si somthum pakhat point pali pakwa ruwa man ani minister in union minister pani akom Minister of State Pulanging Lavamar chuan July ni sompakwa kumsang ni somni pali khan New Delhi a sarkar lai puya sports minister Mansukh Mandavia le skill development and entrepreneurship minister Jayan Chowdhury te akoma a department en kolkai noi thil poimo te soipui sports minister Mansukh Mandavia akomna a Pulanging Lavamar chuan India ramin kumsang ni somthum paruka Olympics thlen atumna a Mizoram in telvenge edu thole Sports conclave buat sai a bulatan to thusoin malak puizel turin asoma state lian lautak mishing claim te omna kan ni chungin India rama infiamna wangin shat kan loa state rethezok tan budgeta infiamna masona turda tamharsa a sarkar lai puin min puizel kan ngai ni ati Mansukh Mandavia chuan project siama aranglama thelu tura SYS minister cha in puinge tiama kumin chunge ya Mizoram tlo atum thole Mizoramin Vision 2036 Olympics anei chu lomomati thosoi Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship LESDE minister ni bok Pulanging Lavamar chuan July ni sompakwa ve khan sarkar lai puya Skill Development and Entrepreneurship Minister Jayan Chowdhury chu New Delhi a apisa a komin Mizoram na thole thiamna chorthei mil Skill Development lamduan saktori nangen LESDE Minister Pulanging Lavamar chuan Ministry of Skill Development and Entrepreneurship noya na tho thei sang chu Mizoram nen in mil lawatam tho Jayan Chowdhury ashila Mizoram na thole thiamna chorthei mil Skill Development lamduan saktori nangen Pulanging Lavamar chuan Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana PMKVY 4.0 noya Mizoram Puala Special Project and Pekle Chumitana March kumsang ni somni palia sumanruah manwangin lom thuashil India March hak huapa kuthem thiamna chungchang in ron khomna nei ni setia LESDE minister in rochu October kumsang ni somni pali vela ruaman ni se antia Union minister chuan Mizo thalai ten theina an nei chu tunai sangzo khlentira tum thu soin chutatan chuan sarkar lai puya in honreng thu soi sarkar thu chwa tarlan danin Ministry of Skill Development and Entrepreneurship hian PMKVY 4.0 noya Mizoram State Special Project atan March ni khat kumsang ni somni pali khan chengwai bel che somthum pakhat point bial paruk arwa mana chumikal tlang chuan thalai sing khat chuang kuthem thiamna lam injirtirna skill training nei puitum ani munla zok ka theina ral thuam kan mamo Ukraine President Vladimir Zelensky chuan Russia in bomle drone manga abeina chanlet nan munla zok ka theina tur long range weapons an mamo tia soi Russia hian kar ni liamta chungkhan Ukraine khopui Kiev chu trumnga ngo drone mangin abeya Ukraine air defense system chuan drone in poya khoi main akap thlaman ni in Ukraine sipai te chuan antarlang
zan kha chungin Russian drone somthum pangale cruise missile pani an kap chemhan ni inan soya heng ral thuam te hian Ukraine ram chung mun som lai abitum ni inan soibok hetang I thil khendana ni wangin Ukraine chuan Russia ral thuam te hi an airbase a ti chhiat angai ti soin mun la zoka theinan mamo ti asoi Ukraine Air Force chuan Russia in ballistic missile pathum an kap chuak ti tarlangin khoi mun nge an ka ti le chhiat na thlenem ti ero an tarlang tel lo thung Sami region thunei to te chuan Soskinsky district a Russia hian civil infrastructure an kap chhiati an tarlang ve buka Russia chuan Ukraine hi missile drone mangin abeiti alapuang lawa heti rual hian Ukraine be ni poin civil mi te mun ma abe ngai lo ni in natar lang thung Ukraine president chuan Russia chu mun la zo ka tanga ka phal turin khothlang ram te chu angena Russia ka theichin an bitu clip turin Britain chu angena hetiang tur hian an thian tharam dang te po min tum turin angen bok nei to ram zinga then khat chuan Ukraine ral thuama pek te chu Russia ram chung ka nan man aphal lawa heng zinga hian US po telin an ral thuam pek te chu Russia ram ri ka nan bak man aphal lo ani Army Chief in Jammu and Kashmir high level security meeting nei Army Chief General Upendra Dwivedi chuan in Riniliam ta khan Jammu security official te chu high level meeting ane puya tun naya Jammu and Kashmir fir fyak te chen na hlwar chhozel bele dan turte an soi ho General Dwivedi hian Raj Bhavana Nodan and Western Command Jammu and Kashmir Police BSF le CRPF official te amuani Commander te hian fir fyak te bele tan ni dan le ven himna kalpui na tura anin bua sei dan te ashil bok Kumina hian Jammu and Kashmir abikin Jammu divisiona security force te be na thleng fowa kathua ria sile doda afir fyak te nena anin be na security force mi le sa som pakhatin nunna an chan to a thizinga hian army captain po atel hengin be na thlen na mun te hi sangni somni thleng ka chuan fir fyak te omlo na le an chet lak ngai lo na mun nia soi an ni thina fir fyak te poi khoi na wang hian sipai te ba ka civil mi som thi to in hliam tor somnga panga anom to boka thlasum thum pani chungin Jammu and Kashmir hian sipai somli pariat an thi to doda district a fir fyak laka be pui thak na chungor taka kalpui chunjom zelala nia Karliam ta chung khan sipai sang thum vel tirlu annia anjinga hian special force mile sa zalia tanga zanga antelani Army Chief General Dwivedi hian Chief Army Staff Charge hi juni som thum khan ala a charsalak nuwa Jammu and Kashmir hi tumni atlo to Bangladesh boyne in marchak angong Bangladesh tual chung boyna tlan santuma marchakaron lut an pungzela Marchak State, Meghalaya, Assam le Tripura chu Bangladesh atang hian an panna sabik ani Bangladesh ne na kilometer zariat somnga program ri nei Tripura a zirlai za somnga chuang himna zongin an lut to nia tarlan ania BSF tarlan danin heng mi te hian mun sang sanga integrated checkposts atangin Tripura hi an luta India zirlai te baka ramdang zirlai te po antel ni in an soibok BSF chuan heng mi te hi an document a fil fai ti tarlangin mitamzok an la lo bel alarinom thuan soya ramria ven himna anuluk le zwal ni in an tarlang bok Meghalaya Sarkar chuan India mi zirlai le khwalzin Bangladesh a ommi zani chuang te chu an state an throi lu to ni in an soya heng zinga hian Meghalaya state a kal zirlai somthum pakwa an tel nia tarlan ani Meghalaya Sarkar chuan Bangladesh atanga India mi throi ho tur hian ain po cha na salhia Tripura Sarkar nen ven himna chungchanga in bepop ringin Sonamura border tanga anil hlan chondan tur po fil fai takin an buai puya India mi te himnan ven himna po uluk taka kalpuya ni bok Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma poin Assamese tangkhang te hruai hon na konga puiturin sarkar lai pui angen ve buka Sarma chuan Bangladesh athil thleng mek awangin manmo taka an che tangai ti asoya sarkar lai pui ho tu te chuan Bangladesh Medical College sranga Assam zilai omek te thiar chuak turin ma an la reng ti asoi bok Marchak CM10 Home Ministry Mudon Praidot de Burma Tripura Atwal Chow Party Tripura Motha Chairman Louis Praidot de Burma chuan Marchak 6 Schedule Area Somatanga and Chief Executive Member ti chuan Autonomous District Council ADC thuam chakdan tur soi ho turin sarkar lai puya Home Ministry an mudon ti asoi
Prado de Burma kai shwai hian marchaka ADC som Iowa kalkhom te so inrini khan Delhi anin mukhoma he huna hian ADC chakjok nei theidan tur te soi ho ni a de Burma chuan ADC na huam chunga na thajoka atho theinan thuam chakanga ni ati Delhi anin mukhom na hian ADC in har satna tole malampana kal theidan tur te soi ho ni ti atar langbok Tipra Motha Party shwai tu hian India dan pui 125th Amendment chungchang po soilangin hedan parliament nina alapom pui lo hian ADC mi puite chu ahong theidon ti in mi puite a zona potam hle ni ati hemi chungchang soipui tur hian Union Home Ministry mu antum ti asoya CEM somte chuan 125th Amendment thlenchin shadu in Union Home Minister Amit Shah po zona an siam ti asoibok di Burma chuan kanram kan mi puite him tur kan ni a chutiang chu sarkar lai pui po hian min phal sakani chu wangin 125th Amendment chungchanga kan din mundik ta kan sheduani ati High Court order mi puin tha anti Gawhati High Court eisual bench chuan India rampon khosak lamatanga dan lawa Mizorama kuvara tolruk chui turin CBI ashiatira hemi chungchanga hian July ni somparuk kumsang ni somni pali khan High Court chuan judgment order ati chuakani Mizorama ramdang kuvatol ruk chui na hi High Court in CBI kota da hialom oma Mizoram mi pui tamber chuan tha anti ni in ashiata soizui po alo hlia CBI chui tura High Court in da thei chan hi mi mal thanem nga in ma alak wangle High Court PIL athelu wangania afak Mizorama dan lawa thilti le chen danga po phunral mai lawa dananga malak zel tha a chutianga ti chumi toy moti torbik anilawa ani kuta da torbik anilawa midangte point malak na chang hre zelila athak khopang Kuvara tolruk chungchang CBI chuitir hi Mizoram sarkarin nialna le dodalna anei lo thu High Court shilti court order tarlanania hetianga sarkarin chakjoka chui theitur kutada anial lo hi alom oma Kuvatol ruk ti top na tora na satakinom zia aneya ratha chhuange ya be sei dan lawa kuvara tol chungchang hi political party ten inbe nanan mangphawa tun thlengin an lamanga sarkar lai ni lo party apiang in sarkar be na tanan mangni inalanga mani sarkar laya thapui thoa kuvara tol ruk vei lo le ti top tura tan la tak tak du si lawa sarkar to lo nuwa sarkar lai be na ta na man le chiam si hi ramtan a hrisel lo theya kuvatol ruk ti top du tak tak na wang ani lo theibok kuvatol ruk ti top turin sarkarin na satakin mo aphura na sale zwala tanla kangaya kuvatol ruk ti top tura tongkam anlo nei to te po chakzo ka bo zui zel tula sarkar chakna ringot manga ti rem har savyau thia political party dangten in be na tan ringot manglawa sarkar tha anti chaka tula pol dangtele mi pui poin sarkar an toy thata tulani Joe Biden akyang ta aaya Kamala Harris arwat US President atranga Joe Biden aban Republican Party nan phut DR Zirliana President Joe Biden chuan US President candidate ani na chokyan santa aayo President candidate turin Vice President Kamala Harris chu arwata Republican Party chuan Joe Biden chu White House po chwa san President ani na ban san turin antia masi Joe Biden chuan a President Trump tharuk ala chu amang tling tla full don ti asoya Joe Biden an pui Jill Biden chuan a pasal thopin kongzo tura thana pianga a thop zel don ti asoye tlang sia tangin Republican Party US President candidate ni tura Donald Trump anen joni somni pasaria an debate chuma Joe Biden a chu che chiat wangin Aupani ti siya takmay at sizyale tongkam chuak atangin ama party chunga US President natana iayna aomna avangin US President thanata na Democratic Party candidate ani turchiang sama se candidate ani na chokyan santura norna ana satial tiala Joe Biden chuan kyan san don lo tho soiringa engkim ti thei pathianin kyan santura ati chawlo chuan a kyan san don lo tho soiringa campaign po achun zom zela ma se tunaya COVID-19 akai wangin om shana lo ngaya a campaign achun zom theitalawa a candidate ni na chokyan san mai tura norna om ring sia ti chuan Joe Biden na chuan a party le ramtana thaber tur donin president atana intlan siak na chochol santati pathian ni khana puanga chuti rualin a vice president chu president candidate atana ruatta ane
Kamala Harris chuan Democratic Party changa US President candidate tur thlanna chuan chaknge tumthole a inrin thu si intense ruan en uin asoya ramtran rualna turle Donald Trump ane ngei tura ati the piang ati tur thua soi candidate Joe Biden a thlak tura soizinga Gavin Newsom le Pete Buttigieg senior Democrats te chuan Kamala Harris an thlop thun soinghala heti la hian website atanga Democratic Party tana tholom dong to ekblue chuan Joe Biden a ain nu do nu dar kar nga chungin dollar claim te small dollar donation a tholom tlingkhom chu dollar somni pasari point panga million atlingani antia Kamala Harris candidate ani chuan grassroots supporters an phurle ni anti hetia Joe Biden alo kyanta ka chuan kumsom sari pariat mi Donald Trump chu US president candidate a chuan upaber ani vele thungdon ani Joe Biden a ain nu do thu pathiania puan vele Republican Party hrai tu tam tak chuan Joe Biden a chu president atanga banga White House chwa sanghal turin an phuta Biden a ain nuk dok ta chuan president tan chuan a chaw raw to an lo ti thin chu adik zia ti chiang ani anti House Speaker Republican Party hrai tu zinga most powerful Mike Johnson chuan president candidate tan puwa fit lo Joe Biden a chu President ni zuizel turpoina fitlawani ati Republican Senator Oklahoma Mark Wayne Mullin chuan US Constitution 25th Amendment manga Joe Biden chu ban lui tir turani atia masi he dan hi president anna fulfill thailo thlaknan chuan man alani lo Democratic Party chuan August ni sompokwa tangin Chicago a National Convention DNC an nei dona hi president candidate an nim nge na turani Joe Biden chu an candidate tura chiang sa ama thlang tu tur palai sangthum zaria somkwa paruk nei sa ania ai nu do ta ka chuan Kamala Harris chu an pom mai donem niang Biden adu tu te chuan Kamala Harris chu an thlangangem tu tinge candidate tura tan ron zichhuakang President thlanna candidate ni tur chuan palai zathum ai claim lovina an thlop signature nga ya state pakhata tanga somnga ai tamlo an ni turani candidate thlanna chuan palai ni sa sang thum zakwa an oma party US president candidate ni tur chuan palai vote sangkha zakwa somsari paruk mu anga yani karma sajir topni khan sai rangdin thara bekang eisual wangin mi somthum pariatin damdoin anpana mi som pani sai rang PHC a admit ania khumin dailo na wangin mi pariat chu lengpui PHC a admit mek anni tho sai rang PHC medical officer chuan soya Bekang eisual zinga hian rai puar pakhat omin ani hi civil hospital eisual a admit ani no pakhat kumsam sari borvel na zwaldeu chu civil hospital lama refer ani bok Food and Drugs Administration Wing Joint Director Lal Soma Pachual chuan Bekang eisual chu asiam tu tenan siam thiang him lo le film khurtok lo wangani ber thu soin Bekang siam tu te an siam dik lo wanga shememo ko thlen pui an lo lo thu soi Pulal Soma chuan Bekang hi eisual ni lovin natna shik kan tel wanga chumi ina kan taksa an natna thlen ni in anatna shikhi Salmonella typhi kanti typhoid natna thlen tu shik ani tlang pui thin ti soin Bekang tu ten anum laile an man roman te anti fai tok lo wanga heng har san hi thleng thin ani tho soyani eitur siam thiang him lo wanga thil thleng hi thubuai hlabuaya lak the ni thu Food and Drugs Administration Wing Joint Director chuan soin thoktu anin dailo ema wangin kotlama kalpuyemo thlen anla nei lowatia India ram mundang te anglo taka mizo te a kanin thlen lo na chan chu swal wange moril ruchiat wange mo in melmak wange mo a in shailam ai ma in ti pal film khur lo wangte ni wangin ko thlen kan she de rumani ti in hengte wang hian ko tin thlen pui an nei lo tho soya film khurna kalpui le zwalnan chakzo ka malak alangai don ni ina soibok sai ranga Bekang sample hilak ni in zetem silama indiktura thonani to tho FDA how to this one an soi ani David sailo laka complaint chhuizo Facebook a David sailo tia riat lar laka complaint helu chu cybercrime police station chuan an chhuizo to a court in he thu boi chungchang hi ngai tuin thutluk na siamang Cybercrime Police Station chuan an chhuina report investigation report chu court an thelu to court chuan report atangte
fin fia na le thu soi sang te atangin he thu boi chung changa hian thu tluk na siamang David sailo hi tu nge ani chi a hriat alanilo cybercrime police te chuan David sailo in ti ni nge ya hriat arlal chuan moya zema bo galili veng chu April ni som thum pakhat sang ni som ni pali khanan mana thu zo fi ani nuwa jela da ani tuna chuan belin a chuak arlal chuan moya hian David sailo in ti anilo ni in an soya cybercrime police te chuan an chhuina le fin fiana an nei atangin David sailo ni nge in an ngai thung ko chuan arlal chuan moya hi David sailo in ti ani ngei lo le David sailo in ti thu po chu dan bo chiat na ni le ni lo wa thutluk na siamang khati zong kha tun tumata na kanon ti chwale thei ti chuni e